ja vas lipo, jebali ga čača da se Blaka podcast ne vraća u svoju ko zna koju epizodu, 33. 34. Nemam pojma, znam da počinje s 3, a s kojim brojem završava nisam točno siguran. Srdačno pozdravljam sve slušatelje, vjerne slušatelje i slušateljice. Iako bome nikom nije falio ovaj podcast jer nisam dobio doslovno niti jednu poruku, brate, gdje je podcast, kasniš već, ne znam, 10 dana opet ili tako nešto, tako da. S te strane nisu se slomila nikakva srca s činjenicom da podcast malo kasniji, da tek sad ima svoju novu epizodu i eto, skoro sam već minutu od laprda samo na ovaj uvod. Danas je 4.12.2019. godine. Gledaj, bliži se Božić, već bi polako treba razmišljati o nekim poklonima, tako, pogotovo za one najbliže, kojima odabir krivog poklona može prouzrokovati, recimo, komplikacije. A to su prvenstveno vaše bolje polovice, ne moraju biti samo ženske, pričam i za žene i njihove muške bolje polovice, koji se podjednako kao i žene mogu naljutiti nekad na, ne znam, loš poklon ili nije nužno loš poklon, trebaš pokazati kako kupeš nekom poklon da si razmišlja, znaš. Ja prošle godine za Božić nisam baš bio kreativan, ja mislim, nije mi ni cura bila posebno kreativna, ali je njen poklon jednostavno bio bolji. Neću reći. Nije ona još komponirana ovaj podcast, kao na primjer žena od Bill Burra u njegov podcast, tako da ću to staviti za sebe. Ali evo, sad se bližimo već skoro 2 minute laprdanja i dosta brzo je prošlo, tako da ovaj podcast može ne bude tako katastrofalan kao onaj prošli. Ako se dobro sjećam, mislim da je bio dosta katastrofalan, a za ovaj podcast sam odlučio ako mi jednostavno ponestane tema, da ću upaliti doslovno neki portal i čitati vijesti. Sad, kad sam ja točno snimio, odnosno objavio zadnju epizodu podcasta, dozvolite mi samo, ispričavam se da bacim oko na to. I vidiš, umjesto da ja sad tu pričam kako tražim taj video, bi jednostavno mogao pauzirati, snimanje. Doslovno jednim klikom slova R. Jer slovom R započne snimanje, znači smijem se sam sebi jer je već skoro 3 minute, ja nisam rekao apsolutno ništa praktički. Evo, prije 2 tjedna izašla epizoda 32, ovo je epizoda 33 je Vanda Buraz. Izašla je 16.11. i evo, čim sam upalio svoj video su počele reklame, znači da ide taj YouTube novac. Inače, kad imaš YouTube račun, da bi dobio novce od toga moraš imati takozvani AdSense račun od Googlea, pomoću kojeg se prate klikovi na reklame koji se pojavljuju na tvom videu, kanalu i tako dalje. I otvorio sam ga, mislim, 2011. čak ili 12. kad sam tek, možda 13. ili 14. kad sam skužio kako se to radi, kad Hrvatska još nije bila zapravo dostupna za monetiziranje preko YouTube-a, sad doslovno imamo youtubersku armiju u državi. Tad si morala žirati da si u Njemačkoj ili u SAD-u da bi mogla primati novce i oni ti mogu isplatiti novce tek kad dođeš do takozvanog thresholda od 70 eura. I ja, ajmo reći, minimalno 5 godina poslije još uvijek nisam dostigao taj limit, čisto da računate koliko zapravo možeš ili ne možeš zaraditi od YouTube-a. Dobro, čekaj, ovako korak po korak. Znači, prvo što sam ti ja reći je da taj threshold nisam do sad dosega. Zašto sam se ja sad zaustavio usred pričanja, više to ne znam. Uglavnom, nešto sam ti ja reći je da ja zapravo, da mi je svaki view na kanalu kojih ima možda 750-800 tisuća, da je svaki bio monetiziran, bi sigurno do sad ima možda $150-200, možda i više. Nego činjenica je naravno kad na kanalu, prije svega muzičkom kanalu, većinom koristiš copyrightanu muziku od nekog drugog, onda oni vrlo jednostavno pomoću svojih algoritama skuže kad si ti stavlja pismo Rockstar na svoj kanal, da je to zapravo bit od tog i toga, da je pravo na to drži, ne znam, Universal Music Group i oni jednostavno kupe novac od videa koji je na tvom kanalu.
Meni je to ok, makar bi mi bilo najviše pošteno da ja dobijem bar nekih 5-10% od toga, a što bi onda stvarno bilo 0,02 centa, tako da s te strane nije da sam nešto izgubio, ali opet je jači taj koji tlači i jebi ga. Ali, mislim, općenito kad imaš kanal na kojem je prvenstveno samo muzika, znači imaš videe koji traju 2-3 minute, 4, na njima možeš prikazati 1 do maksimalno 2 oglasa, dok na ovim pravim youtuberskim videima koji su biti videa gdje ljudi pričaju nešto, rade 15-20 minuta, možeš ubacivati doslovno oglase usred videa koliko god puta hoćeš, ja mislim, i onda, ne znam, na jednom videu možda raditi koliko na cijelom albumu pisama, realno. Ispričavam se, ne znam zašto ovako zvučim kroz nos, zapravo nisam uopće prehlađen, ili bar ne bi trebao biti. To je to što sam htio reći u vezi toga, ali s druge strane imam trenutno jedan projekt, koji je bliže youtuberstvu sigurno nego moj glavni kanal Bore Balboa, to je Blaka Blaka FM Story, koji je prešao 100 pretplatnika, na čemu se zahvaljujem. Da ne spojlam, bija jedan video prošlu nedjelju finale kupa sa mojim trenutnim klubom Šlaskom iz Vroclava iz Poljske. Finale kupa protiv Leha iz Poznana. Jednostavno, kako da kažem, majstralan video. Video prije svega, sad ne govorim o onome što se događa u videu, pogotovo prvi dio videa gdje sam se potrudio napraviti kao pres konferenciju s raznim jezicima i tako dalje, tako da kogod voli Football Manager ili voli ili misli da voli mene i to što ja radim, nek se pretplati na taj kanal, jer da bi taj kanal mogao monetizirati, vidiš, nisam htio biti pizda i na Bore Balboa kanal forsirati taj FM Story kojeg bi gledalo možda 5 ili 10% ljudi koji su zapravo iz razloga moje muzike pretplatili se na Bore Balboa kanal, nego sam nekako ga jebe, otvorit ću novi kanal. Da nisam to napravio, ne bi morao čekat da dođem do prvo 1000 pretplatnika, a drugo 4000 watch hours takozvanih na kanalu. Znači novi kanal možeš monetizirati, iako je novi kanal spojen s ovim starim koji je već monetiziran, ali svejedno. Blaka Blaka FM Story kanal tek mogu početi monetizirati kad skupim 1000 pretplatnika, što će biti ko zna kad, možda nikad. I tek kad u zadnjih, ja mislim, godinu dana imaš 4000 sati gledanja na tvom kanalu. Sad, ako jedan video traje 20 minuta, to je koliko, pola sata. Znači, ne znam, naravno da pomaže da ima što više videa, da što više ljudi gleda te videe, onda se to sve zbraja i množi, tako da se toj brojci polako približavam, ali ovo što se tiče pretplatnika će biti malo teže, jer mi glavni kanal ima malo preko 2000 pretplatnika, tako da što se tiče Blaka Blaka FM Story kanala, se i nisam vama toliko tu obraća, za koje znam da ste većinom tu zbog muzike, a više preko nekih drugih kanala i kontakata pokušavam doći do fanova Football Managera, koji vole gledati takav sadržaj, kojeg stvarno puno imaju svitu, baš ima dosta tih youtubera koji igraju menadžer i čak pratim osobno, ja mislim, minimalno 2. I dosta mi je to zabavno gledati, zato sam to i počeo raditi i zabavno mi je to i snimati i čisti. Logika iza toga je bilo kad već nekad gubim sate i dane igrajući menadžer, zašto se ne bi od tog stvorio neki sadržaj. I to je jedina moja namjera tu bila, jer da sam htio zarađivati, kao što sam nekad bi ostavio. Mislim, nema ništa protiv toga da zaradi nešto od toga, ali to uvjeti su takvi kakvi jesu, malo strogi. Tako da ću se morat strpiti što se toga tiče, ali da mi je isključivo bija cilj zarada, bi samo to stavljao na Bore Balboa kanal, pravija se lud i to bi isto dobro išlo. To je to što se toga tiče, ja mislim. Sad kad sam išao po YouTube-u vidjeti kad je izašao zadnji podcast, a zapravo nisam na kraju ni vidio koji datum je, sam glup. 16. studenog, Isuse Bože. 16. studenog. Čekaj, moram sjetiti što se od tada uopće događalo. Pretpostavljam da sam napričao mijenjanju guma, jer sam ih promijenio, ja mislim, 14. dan prije. U Vulkalu, da bacim reklamu, možda mi sljedeći put dadu besplatnu montažu, bar, koja isto nije baš nešto jeftina. 16. studenog. Uglavnom, sad kad sam tu išao po YouTube-u vidjeti zadnji video, kad sam video svoj zadnji video, mi je se vratio search zadnje što sam gledao, a to je Martin Scorsese,
I neću reći Scorsese, jer je zapravo Scorsese, ja mislim, način na koji bi to Italijani izgovorili. Neki video koji je Oreb jučer stavio na Facebook, film njegov gdje snima svoje roditelje u stanu u New Yorku kako pričaju o italo-američkom načinu života, ne znam, 40-ih, 50-ih godina prošlog stoljeća. Možda sam već pričao prije kako me zapravo fascinira taj stari New York, ta fascinacija s time da je jedan grad koji je geografski je takav da je doslovno predstavlja vrata u Ameriku, u kojima je onda dosta ljudi ostalo, nije ni išlo dalje prema, ne znam, Kaliforniji, zapadu ili možda jesu prema Filadelfiji, tako dalje, tom generalno istoku SAD-a, ali ovo općenito ta priča gdje je masu i Hrvata, ja imam isto neke, mislim, nema neke prezimenjake čija imena možeš naći na onim podacima Ellis Islanda, onog otoka gdje su svi morali prijaviti kad su tek ušli u SAD prvi put, imigracijski papiri i tako dalje. I ne znam, čisto fascinacija s time, s New Yorkom, doslovno i od 19. stoljeća, pogotovo od 20. od kad je počela cijela ta estetika nebodera, skyline, New Yorkski, ne znam, Central Park i sve te neke stvari koje mi baš čine fascinantni taj grad i definitivno ga moram posjetiti minimalno jedan put dok imam priliku za to. I to, a uglavnom Scorsese, da, to je taj, preporučan taj film, je naravno puno bitnija tema ovih dana, odnosno 27. ja mislim 11. je izašao film The Irishman, Irac, temeljen na knjizi I Heard You Paint Houses, di se sad vodi priča, mislim, ne znam koliko od vas je čulo za Jimmya Hoffu prije ovog filma, ja iskreno jesam, nisam baš nešto bio detaljno upoznat, ali sam zna da je bio vođa tih sindikata, u biti vozača kamiona, takozvani Teamsteri i to sve skupa. Ne znam biti kako sam do tog došao, sjećam se prije par godina, nekad kreneš na Wikipediju čitat nešto o, ne znam doslovno čemu, o NFL-u, o američkom nogometu i završiš nekako na takvim temama. I znao sam da je lik bio dosta poznat i popularan, nisam znao da je bio u zatvoru i nisam znao da je baš ima tolike veze sa mafijom, jer teško je sporiti da nije, jer ima doslovno, ja mislim, slika gdje se predaju razna mita i ko zna šta. I doslovno je kao cijeli Las Vegas izgrađen na način da su ti sindikati koji su imali ogromne pare, jer su svi ti radnici, odnosno sve firme koje su zapošljavale vozače su uplaćivale te novce u taj fond. Biti kao mirovinski fond za šofere. I onda su tu ima milijarde dolara i onda bi taj fond, na čijem čelu je bio Jimmy Hoffa, uplaćiva, odnosno dava kredite, isto kada je banka, samo vjerojatno pod lošim uvjetima ili možda boljim uvjetima za one koji su trebali novce. Doslovno su davali milijune dolara jebiga mafijašima da oni otvore kazina po Las Vegasu, dok je Las Vegas doslovno bio još ne znam, 2 stabla i benzinska postaja, i onda je Las Vegas biti s tim novcima postao ono što je danas. I tu nekako priču, pogotovo oko Las Vegasa, koji nije toliko baš u centru Irishmana, priča zapravo film Casino, koji je isto režira Scorsese, ja mislim 95. izašao film, jučer sam ga skinio i pogledam, jednostavno tako. Često gledam filmove malo ubrzane, tako da, iako film traje 2,5 sata, sam ga ja gleda realno, možda 1,5. Isto glume De Niro, Pesci i dobro si njih glumi kako se zove, Sharon Stone, Jimmy, kako se zove James Woods, kojem su se često rugali u Family Guy, sjećam se toga prije, isto vrh film. A uglavnom Irishman je dug 3,5 sata, na Netflixu je inače, mislim da ga još ne možete skinuti ako ste tip koji preferira ilegalno skidanje. Mislim, Netflix uvijek možeš napraviti besplatni mjesec dana. Ako ti odbija, onda koristi drugu karticu i ne bi te trebalo zajebavati. Tako da mislim, ako je to problem 5 minuta izdvojiti za to, onda stvarno ne znam. Uglavnom, traje 3,5 sata, ljudi se malo žale da je spor i nešto milenijalci se na Twitteru rugaju boomerima, jer kao ovo je film za boomere, jer se radi o 60-im, 70-im godinama i mi smo svi kao mladi glupi, ne znamo koji je Jimmy Hoffa, mislim, ne znam sad za vas, mislim, ja sam slučajno znao za njega, sad ne kažem da je to neki uspjeh ili neki dokaz mog
moje opće kulture ili šta već, ali uglavnom kritike su nekako ili svi kažu da je vrhunski ili kažu da je predosadan. Sada ne ulazim previše u sadržaj filma da ne spojlam ljudima koji još nisu gledali, inače ja ga planiram čak drugi put pogledat, jer je to na Netflixu i mogu samo kliknuti i pogledat ga. A taj problem, ljudi pričaju o tom pomlađivanju, toj tehnologiji, jer De Niro i Pacino i Pesci koji danas imaju svi minimalno 70 godina, ja mislim, su s to nekom tehnologijom CGI-a i nekih priča iz Scorsese, kao imali su kamere sa 3 leće, pa su neke točke, markere imali na licima glumci, pa su se tu onda pomladili u postprodukciji, u montaži. A ljudi se žale na to da izgledaju malo čudno, jebi ga, glumci, i da to sve skupa malo nakaradno izgleda. Ali ja nisam imao uopće taj osjećaj, dok sam gledao film nisam uopće išao za tim baš kao, vidiš, De Niro sad jedan put glumi lika koji ima 40 godina, pa u sljedećoj sceni ima 80 i tako dalje. Meni to nije toliko privlačilo pažnju, tako da ne mogu reći da mi je to smetalo. To da film je malo dug je, ali opet mi je prošao relativno brzo. Početak možda je sporiji, a kako se bliži kraju ide nekako sve brže. Zapravo onda je nekako pri kraju opet malo uspori, tako da ne znam. Preporučio bih svakako da ga pogledate, mislim da nećete požaliti ako ga pogledate. Svidja vam se na kraju ili ne, jer čisto prilika gledat i Pacina i De Nira i Harvija Keitela i Joe Pescija i Action Bronsona koji se pojavljuje i onaj Sebastian Maniscalco komičar se pojavljuje i onaj jedan Steven Graham glumi jednog mafijaškog šefa Tony Provenzana. Odlična uloga, čisto jednostavno prilika vidjeti sve te prvenstveno glumce talijanskog porijekla koje ja jednostavno volim i mislim da većina ljudi ovih prije kad bih pitao ko ti je najdraži glumac, De Niro, dok nije postao hit, govori da ti je Brad Pitt najdraži glumac. Odnosno muški bi govorili De Niro, ali tako nekog curice da je Brad Pitt i Angelina Jolie, to je naš. To se doslovno sprda tome jedan lik, Veselin na Instagramu. Kad se prije pisa spomenar u osnovnoj školi, ne znam vi koji ovo slušate mlađi, ili se to onda još radilo, ali uvijek bi bila najdraži glumac Brad Pitt i Angelina Jolie, uglavnom nema veze. Što sam sad htio reći, pa da, prilika čisto vidjeti te vrhunske glumce, mislim da će se svi složiti da su vrhunski glumci, čisto ih vidjeti u još jednom filmu, imat priliku ih vidjeti uopće u filmu, jer neće oni baš živjeti još 30 godina, pa da ćemo ih imati prilike gledati još 50 filmova, nego je taj broj već polako ograničen. I Joe Pesci se kao vratio iz mirovine zbog ovog filma, tako da to je isto super stvar. Ne znam, jednostavno gledaš taj film i nekako si možda misliš jebote, viš ti koji su to gangsteri, tako triba i onda skužiš kako ide prema kraju, šta naravno bi treba biti neki logični zaključak da je to svijet tih moćnih ljudi koji su uvijek nekako živjeli sa glavom u vrići je sve samo ne, mislim, meni sve samo ne ugodan, mislim što imaš pare i sve, žene moć, prestiž i ne znam, reputaciju i šta god, ali opet vidim kurac šta mi šalje sad. I onda skužiš, ne znam, jesu li oni uopće zapravo bili sretni ili zadovoljni kad gledaš te neke priče, nemam pojma. I u biti, je li priča Jimmy Hoffe prije ovog filma i dalje zapravo je ta da je on, mislim, to nije spoiler, to je činjenica, da je on nestao krajem 7. mjeseca 75. I bar tijelo nikad nije nađeno, je li on pobiga, je li je otet, je li je ubijen, je li je i dalje mislim, ne moga bi fizički dalje živi, ima bi 100 godina već sad, ja mislim. Što se tu točno dogodilo, ne znam. To da je isto, mislim, činjenica da je doslovno svaki lik u filmu postoja, je meni vrhunski. I da ja mogu o svakom liku kojeg je neko glumio u filmu ići na Wikipediju vidjeti, on je postoja, stvarno živija i tu u Filadelfiji, u New Yorku, bio je dio te bande, radija i ovo stvarno je ubijen na taj način usred New Yorka i tako dalje. U restoranu koji dan danas postoji, mislim, ne znam, sve mi to jednostavno fascinantno. Mislim da i Scorsese ide na taj neki osjećaj te neke
kako bi rekao, ono, gangsterske estetike, koliko god možda zvuči kontradiktorno, ali ne znam. A mislim, cijela ta priča oko ponosa, oko toga da se držiš svoje riči, oko toga da nećeš ići u šorcu na sastanak, što je isto jedan od citata u filmu, da ne kasniš ljudima, što je isto Jimmy Hoffa kao živciralo ga i u pravom životu, jer to onda je Pacino glumi Hoffu, kao ako kasniš više od 15 minuta, taj sastanak je za njega otkazan. Te neke stvari, šta bi se možda smatralo nekakvim ponašanjem muškarca, kako bi treba biti odijelo, stisak ruke, gledaš čovjeka u oči kad pričaš njim i tako dalje. To unatoč tome bija neko jebi ga gangster ubojica ili ne, mislim da je nešto čega bi se mogao držati. Tako da ta estetika po tom pitanju mi je pogođena u filmu. Mislim da je Niro inače glumi Irca, Franka Sheerana, koji je, znači on prava osoba, Frank Sheeran je piscu Charlesu Brentu, koji je bio i njegov odvjetnik, da ispovijest svog života praktički, pogotovo što se tiče Jimmya Hoffe i njegovog nestanka. Ispričao je svoju priču u vezi toga i na temelju te priče je nastala knjiga, na temelju knjige je nastao ovaj film i čak sam knjigu u obliku audio knjige posluša preko Amazona, gdje isto može napraviti besplatnih mjesec dana. Tako da je sve skupa jako, jako utabano u realnošću i u povijest, pogotovo tu neku noviju povijest Amerike, onda i ubojstvo Kennedyja ima veze sa svim. Mislim, nadam se da vas sad ne dosađujem, realno. Mislim, možete ovo priskočiti, meni to je jednostavno zanimljivo. I ono što želim pričati ovako u podcastu među ostalim, tako da, ne znam, meni se apsolutno sviđa film, ali dalje u ovoj godini mi se najviše dojmija Once Upon a Time in Hollywood, mislim da mi je bolji od ovoga, iako skoro podjednako dugo traje, ali tamo mi se još manje, tamo mi je još brže prošlo vrijeme. Ovdje je malo sporije, ima scena gdje doslovno se oni voze i pričaju, mislim, ni to sve skupa priča neku priču, daje neki osjećaj, ali neka bude malo predugo, to se slažem, ali da je dosadan, ne možeš reći da je dosadan, stvarno ne možeš reći da je dosadan, ali mislim da ovisi stvarno o ukusu pojedinca. Mislim, ja realno volim povijest, volim tu noviju povijest, cijela ta priča oko tih sindikata, što je nekako dosta za Ameriku, ja mislim, neobično, jer su oni kao kapitalizam, budi sretan što imaš plaću, nemoj se žaliti šefu i tako dalje, korporacija je kralj, bla bla bla, pa da imaš nešto tako zapravo socijalistički možda, kao sindikate, imaš jedan toliko moćan sindikat koji ima ne znam koliko milijuna članova, doslovno svaki vozač u Americi je bio član toga u jedno doba, čini mi se, 60-ih, 70-ih, a danas je to sve skupa spalo, a zanimljiva je stvar da je pravi sin od Jimmya Hoffe, James P. Hoffa, danas predsjednik tog društva, tako da baza je da to prezime i dalje u tvojoj organizaciji, imaju web stranicu, baš sam bacio oko i tako dalje. Ne znam, u svakom slučaju preporučavam da pogledate Irishmana. To je to što sam samo htio reći, bija sam na utakmici, na drugom derbiju za redom. Znači, u lito, kad sam imao onaj podcast, sam bio na utakmici Hajduk Dinamo na Poljudu, ja mislim, to bija prvi derbi kad uživo. Prvi ili drugi. I onda sam nakon njega išao sad na sljedeći, sad na Maksiminu u Zagrebu, gdje je bilo 1-1, Hajduk igra dosta grozno, dosta kukavički, ali kad malo pogledaš taj kadar i skužim da znam samo za Caktaša, mislim znam te igrače, ali neko ko nije baš prosjek, tu spadaju Caktaš, možda onaj Nejašmić, Bradarić nije ni igra, tako da Hajduk, što sam nekome rekao baš neki dan, Hajduk u prvoj ligi igra s momčadi s kojom bi zapravo nominalno treba igrati u drugoj ligi, s kojom bi treba igrati Hajduk 2, ali eto, ne znam, prodavali su se igrači i tako dalje i stalno dolazu neki skautovi i pizde materine i dobiju otkaz za 2 mjeseca i vjerojatno dobiju odštetu. Kad zbrojiš sve te odštete, sve te stotine tisuće ili milijune kuna, kad skužiš da si mogao dovesti nekog konkretnog igrača, ne znam, iz Hrvatske, Bosne ili susjedstva Slovenije, mislim, nađe se jednostavno. Mislim, ja to prvenstveno govorim zbog Football Managera, naravno, ali ti igrači postoje, jebote. Mislim, ne znam zašto je scouting tako loš u Hajduku i koje tu sile i interesi igraju svoju ulogu, jesu li to stvarno agenti i menadžeri ti koji diktiraju klubu koga da kupi, koga da igra, mislim, ne znam. Gledam sam utakmicu i sad zapravo idem baciti oko, jer u prodaju već došlo
Utakmica Dinamo City, jel? Jer je Dinamo nažalost izgubio protiv Atalante, vjerojatno ste gledali utakmicu. Nema još vijesti što se toga tiče. A kaže, nažalost, neki ljudi se čude jer sam inače, mislim, za Hajduka, ali prije svega zbog tih koeficijenata, šta Dinamo bude bolje igra, to će i Hrvatskoj ligi biti bolje i dva kluba bi mogli igrati ligu prvaka i tako dalje. Odnosno, dva kluba će igrati kvalifikacije, a svi znamo da osim Dinama realno niko iz Hrvatske nema šanse ući u ligu prvaka, ali sve skupa i onda kupiš jednostavno te bodove i ranking lige raste i valjda bi možda onda i bolji igrači dolazili u ovu ligu, ne samo neki poluproizvodi, baš što se tiče klubova, osim Dinamo zna koga dovesti, očito im scouting radi kako treba već godinama, a imaju i bolje korištenje mladinske škole, tako da je to isto ta priča, ali u svakom slučaju bilo bi šteta propustiti utakmicu Dinamo City. Mislim da ih mogu ih realno dobiti, ako ih je mogao Šahtar dobiti prošle sezone, može i Dinamo sad, pogotovo jer igra kod kuće. Samo, eto, ne znam, pitanje je koga će ga Guardiola dovesti na utakmicu i kako će on pripremiti ove svoje. Navodno bi mora odmarati igrači jer ga čeka baš puno utakmica u ligi i kaska dosta za Liverpool, on više manje svakim kolom sve više gubi mogućnost osvajanja, odnosno obrane naslova prvaka u Engleskoj, tako da je to tako kako je. Ali ne znam, u svakom slučaju biti ja ići na utakmicu. Čak sam mail poslao ovima iz prodaje i kaže da će isti tren kad prodaja krene u ticket shopu, da će početi i online, a to je meni puno lakše, naravno. Kao što mislim da bi trebalo svakom biti, a ne čekat tamo 3 sata na red da dobiješ onda ulaznicu za 45. red i ne znam ja što. Ali iznenadio me, bio sam već jedan put na Maksimiru, kad sam gledao Hrvatska-Belgija 2013. kad je Štimac bio izbornik i naravno izgubili smo. Pogled je bio dosta dobar na ovoj utakmici, nisam očekivao da će tako dobro vidjeti utakmicu i pojedine igrače i sve to skupa, tako da me to veseli, pogotovo ako uspije naći neki bolji red. Prošli put sam bio na istoku, sam mislio da je to koliko toliko neutralno čak i je, ali možda malo grublje nego zapad. Uglavnom utakmici na derbi bilo je masu baklji, onda su ovi sa sjevera, Dinamovi navijači bacili jednu prema jugu, prema Torcidi i ta baklja, ne znam, je letila doslovno 100 metara i onda se valjda ugasila u zraku, ne znam, ona je samo padala doslovno 2 minute, ne znam uopće je li kog dotakla, pogodila ili nije. Uglavnom to je to, već vidim kako se bliži kraj da mi je malo teže smišljati neke stvari. Ja sad imam već skoro pola sata, 28,5 minuta, da se opet malo iskupim sa malo dužom epizodom. To je to, da, zapravo najvažnija vijest, pretprošli vikend, pretprošli vikend smo ja i Luka Matković počeli snimati spot za navike, znači stvarno smo počeli. Snimali smo i u subotu i u nedjelju na 3 lokacije praktički. I odradili smo puno više toga nego što smo mislili, nego što smo planirali. Dosta dobro izgleda, on ima skroz novu opremu, bit će 4K video, ja mislim i tako dalje. Tako da će mi se vidjeti svaki prič, ali eto, moram živjeti s tim. Jako se veselim tome. Iako sve skupa izlazi malo, događa se malo kasnije nego što sam tija. Djelomično sam sam za to kriv, tako da neću sad požurivati. Planiramo još neke scene u jednim zatvorenim lokacijama, pogotovo za drugi vers pisme i trebalo bi opet izaći na Basivitiju, tako da se tome naravno jako veselim. Jer mi je to najdraža pisma s albuma i mislim da zaslužuje spot i mislim da, ako mogu biti iskren, ta pisma ima tekst koji bi me, ja mislim, mogao određenoj populaciji koja me još nije čula, publici koja me još nije čula, koji bi se mogao svidjeti. Mislim da mi je tekst dosta jak u toj pismi i nadam se da će ljudi koji to čuju i koji vide taj spot isto tako reagirati, da će im se to svidjeti, ne znam, da ću stvoriti neke nove fanove sa tom pjesmom i sa tim spotom. A to bi sad bilo sve za ovu epizodu Blaka Blaka podcasta, epizoda 33. Srdačno vas pozdravljam i čujemo se, nadam se, ne opet za 2 tjedna ili 3,
nego malo brže. Pratite Blaka Blaka FM Story na YouTube, ako ne pratite ima sad Instagram kanal koji se zove isto tako. I to je to, budite mi dobri i pozdrav.